Gede sarang kudu Sujati ini kena menjodoh di kehidupannya sana di umur. Enten yang elingan ye. Yen kena hang nyanyi dan tahan ngalah kurenan ke dewan-dewan kanti sab kekinan mu berpencerahan yang peskoni alih kanda di belanjang Kadang lingorahan hak tetua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan Swarga medini skala apa swarga samping pak Temuy aja selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan melitulang di penginapan nugen mebuang-buangan jajah kukus meliti ketatian beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan lingorahan hak tetua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan swarga medini skala apa swarga samping pak Temuy aja selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan melitulang di penginapan nugen mebuang-buangan ngarang mati kaya drama lagu berputaran nanging tanggung aja mitra swarga medini skala apa swarga samping pak Temuy aja selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan melitulang di penginapan nugen mebuang-buangan jajah kukus meliti ketatian beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan
Rikala sebet hatine Ulian kebobokin anak elo neba mekuranan pangaku neno baca ne sangat bakat sebetang nepukin reramane mecanda kadi ngarepang adi padi dadi kurenan beli kadina bemekurenan iraga nyalanin metunangan tu sing ada menyet hadi kalau bokin beli kadi panase adiban anyudang hujan awai duga seraraman beline mau jalan kali deh hati di angkul pemesun adine ada nak muani ane nyadang beli ngaku nehantu kurenan adine ane kayang jani konen sah cerai tebal rasa muan baline pekejang peninggalan ketujukan dewek beli alak jengah padene jani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nek kadung sabarang hampura tiang buang masa kapan foto prewedding nek kadung mapasang gal simpan anggon kenangan tebal rasa muan baline makajang peninggalan ketujukan dewek beli alak jengah padene jani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nek kadung sabarang hampura tiang buang masa kapan foto prewedding nek kadung mapasang
suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari kone disubane raga mati kone neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa ning raga ne jani merasa bahagia sujatine antum madan suarga skancane ngailara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan bina yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa ning raga ne jani merasa bahagia sujatine antum madan suarga skancane ngailara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan bina yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka.
Saudara, seiring perpanjangan Senin pemberlakuan malam, pembatasan pemerintah kegiatan memastikan masyarakat pemerintah PPKM memutuskan periode untuk 31 Agustus melanjutkan hingga 6 September penerapan mendatang, PPKM sejumlah level 4 dari tanggal 3 sampai 7. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, lan kapahin di kamari jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nu kuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, jamate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, kegen undang mantan. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, lan kapahin di kamari jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nu kuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, jamate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, kegen undang mantan, kanten jalanan, bekejang undang, jamate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan. Wah, kalau nggak artis ada di lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih.
Kalau ngadiang gitar lu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen rumah putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma makan kesengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biaston uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kehidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan. Aneh patuh mekejang mangkin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang mangkin luput gen kewajiban. Ampura yang besengidang meulehan. Yen pakuh pangkiang ngaur kewajiban. Tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Biaston uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kehidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan. Aneh patuh mekejang mangkin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban. Ampura yang besengidang meulehan. Yen pakuh pangtiang ngaur kewajiban. Tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Gimana lagi udah? Kondeng di tengah ya, boleh ini caranya. Belum hati dia. Pak, bakal utang ini belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih kalau Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Bayar utang abang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dija mulahan sing sangidang Pak. Ampura saja malu. Bahaya nang utang Pak. Buang Pak, buang. Mengken utang saya Pak. Buang Pak, kayak ini bayar, kayak ini bayar. Engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani Kayak ini urusan. Depan, kayak utangnya supaya bayar. Jalan mani. Kayak ini urusan Pak.
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan kondeng kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekene sing ngidang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwotin demen akep prutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal kondeng kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekene sing ngidang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwotin demen akep prutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sang
sido mangku labdo karyo lang pagi aksamo tuno lang langku ya. Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih. Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalpenya. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian ngiring pikayunan. Apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Kuno belok ke walau selado lambat lah mungkin suwe je kelawan batu mangkiunang oh kita menadi jan panggul mandi mengaran sang sangkul putih. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian niring pikayunan. Apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian niring pikayunan. Apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Rengin pemargi ngiring berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sarang mapupul sangkaning hati sayang gani mangkin pacan memargi. Sisi
ini ring perbukitan kerasa ngampang kenyele ilang dan kerasa sampun galahi mejalan katibane mangkin ring tatujonan Kebata rasa pemargine Yak siang uluke puniki Kan kerasa ngetelye puninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentene buta tan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentene lumpuh tan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Mando ipon sami memanggil rahayu sepemargine Yak siang uluke puniki Dan kerasa ngetelye peninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentene buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentene lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Mando ipon sami memanggil rahayu
suara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta medampingan ada beten ada neduran mang dene imbang negelahang jani titipan ide yang widi dua karma arte iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti bilo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangken nanam karma metulungin nak tuara yen damang ngamang ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sing ngalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung netulungin doane pasti luang hang jani titipan ide yang widi dua karma arte iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangken nanam karma metulungin nak tuara yen damang ngamang ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sing ngalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung netulungin doane pasti luang
sing adana ngarepang hidup ne sengsara, maka jangan cepang hidup ne bahagia. Dekang sekaya ngidupin keluarga, nyalanin hidup tanpa lara. Boya jaulian tiang makin ada lebihan, nanging ulian tiang masih tain ngerasayang hidup kuangan paling meulehan bikin kene tiang cing payu makan. Astung karemangkin ngidang moding-dingan, sangkaning mana tulus titiang aturan. Arto brana tua titipan, nising pasti kau tetap belahan. Disubani mati mekejang mekutang, amun cokuku sing ngidang kal mekelang. Arta brana totua senana, nanging boya tetujon utama. Sugidan ke utama, apa buin ngidang nulungin nak wara. Boya jeung ngarep walesan, wanta tulus tiang aturan. Semeton sareng sinamyan, mugi mangge kerahayuan. Boya jaulian tiang makin ada lebihan, nanging ulian tiang masih tain ngerasayang hidup kuangan paling meulehan bikin kene tiang cing payu makan. Astung karemangkin ngidang moding-dingan, sangkaning mana tulus titiang aturan. Arto brana tua titipan, nising pasti kau tetap belahan. Disubani mati mekejang mekutang, amun cokuku sing ngidang kal mekelang. Arta brana totua senana, nanging boya tetujon utama. Sugidan ke utama, apa buin ngidang nulungin nak wara. Boya jeung ngarep walesan,
wan tak tulus tiang aturan semerton sareng sinamyan mugi mangge kerayuan. Lo hatin beli dagu welawa tua anggoni lo pesinggahan. Beli kenal ngajaraga nadine yen hitung-hitung konden liwat abulan udah alogati iraga jadian bawak satwane jani raga metunangan. Ternyata adik subengela tunangan angin tunangan adi jomoyong di rantauan beli tua anggon adi ngisi kekosongan di saat adi butuh kehangatan beli dini main hati bawa perasaan beli sakit beli patah hati lo hatin beli dagu welawa tua anggoni lo pesinggahan lo tresnan lohe kapin newek beli mlai bling penjara pelarian belis kadi bintang film nangin boya pemeran utama beli tua jadi pemeran pengganti. Ternyata adik subengela tunangan angin tunangan adi jomoyong di rantauan beli tua anggon adi ngisi kekosongan di saat adi butuh kehangatan beli dini main hati ke bawah perasaan beli sakit beli patah hati lo hatin beli dagu welawa tua anggoni lo pesinggahan lo tresnan lohe kapin newek beli mlai bling penjara pelarian lo hatin beli dagu welawa tua anggoni lo pesinggahan lo
duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas beli majemu. Li sengkalo diapin kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang liken ilo. Gaji sistem ne bulanan, tengah bulan subekas bon di malunan. Agar ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman ordernya. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas beli majemu. Li sengkalo diapin kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang liken ilo. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas beli majemu. Li sengkalo diapin kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang liken ilo. Gaji sistem ne bulanan, tengah bulan subekas bon di malunan. Agar ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Lugre ide dane sareng sinamyan,
Boya tiangai kegaduhan, niki gending wantah angin hiburan. Boya menyudutkan perorangan. Bidan terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Bidan ngomong jarah
penampilane, iloh cara sing kuangan apa, mefoto selfie di mobil Ferrari, nenteng tas branded merek luar negeri, megaya pangkat dinas sosialita, satuane pragat untuk kesugihan. Kuliah nurutin gengsine tinggi, ilo rela cara dagang roti, metanja barang ilo kemumai, makin kulikan di pejabat tinggi, sing elek teken nak ngortang di sisi, ne penting ilo liuman sasari. Yening buaya lo demen pindah ke lain body, nanging buaya lo sing ngidang pindah ke lain hati. Demalu bangga lo ilo merasa GR pedidi, bireh buaya lo liu helah setok di sisi, nak wani ne bela bangga ngorte di sisi, nak elo ne nakal, nak ngortan nak lo sing lah harga diri. Kuliah nurutin gengsine tinggi, ilo rela cara dagang roti, metanja barang ilo kemumai, makin kulikan di pejabat tinggi, sing elek teken nak ngortang di sisi, ne penting ilo liuman sasari. Yening buaya lo demen pindah ke lain body, nanging buaya lo sing ngidang pindah ke lain hati. Demalu bangga lo ilo merasa GR pedidi, bireh buaya lo liu helah setok di sisi, nak wani ne bela bangga ngorte di sisi, nak elo ne nakal, nak ngortan nak lo sing lah harga diri.
atuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara bertain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara bertain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Nugen percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.